Kagsing district da security force atibu magi tabak chathabda kilogram ni pan no ba ID yauna kusukulai ke afagat pangam kre police ay phangma pauda ngasi yuk Kagsing district ASP TS Bikramsit amasung edison SP operation gi me makhada CDO unit Kagsing taruk suba BSF battalion koi 46 Assam Rifles second Maha regiment amasung Sugunung police station apun mukangbo mana Singtom village area da tibu magi tabak chataki tibu humba da kilogram ni panom lomba ID ahum local med pampi ama detonator yaudaba hand grenade ahum magazine yaudaba asalarama single barrel rifle ama tear gas smoke cell nipan 12 volt gi ahangba Cadres mari 7.62 mm gi kape yari mar uhum ek rifle gi empty case mari insas rifle gi empty case ani asalar gi empty case ahum bau peng handset ani camouflage t-shirt ama jungle put chura ama BP vest ama phangbangam ki tibo humadu ta mi phaim pundi yaukidi hairi kolai kaya phangba si ka mari lainana tijin humjin bagi thabak su Sugunung police station a case ama lawkhat kre hairi